101 FM. Hey. Sila namuhla BFM. BFM. BFM radio station, you tune in with DJ Keteka Ngombonga kaDlamini ke ngivusela ke balale basenkundleni lasemhlabanyathi namuhla ke lithuba uNkulunkulu asiphelo nakuthi ke sizame sichubeke sichwanze siphanze siya phambili mlaleli iBFM ezingasho ke ukuthi BFM idele kude usida sive senkundla lasemhlabanyathi ke nalelinye lekhono ke nangumsebenzi wetandla ke uyaqhamuka ke uyavela masinyane ke ngitawu ke ngikhuluma ke na FK Khumalo ke we FKO Zone noma ke ezone masinyane ke utasicacisela ke babe Khumalo ukuthi FK Zone ibizingani wena mlaleli ke kwakho ke ukuthi ke usiphe indlebe nje sikhashanyana nje mlaleli sendlulise ke na umbiko loqhamuka lapha ke kubabe Khumalo ke noma ke nayi advert leqhamuka lapha kubabe Khumalo ke babe Khumalo ke masinyane ntaba selayinini wena hlala lapho ke utinde ke ulalele ke nawo umsakazo se BFM DJ Keteka on radio. Ezingishito ke balaleli ukuthi ngidawuhamba ke ngibuye na FK Khumalo FK Zone utasichazela ke babe Khumalo sovela uselayinini babe Khumalo sanibonani sanivusela ke BFM. Yes, msakathi njani? Siyaphila thina ngalana babe Khumalo ke sibonga lithuba ukuthi uNkulunkulu usiphile ukuba besingahlangana neFK Zone. Babe Khumalo ngiyacela ke babe Khumalo ukuthi ungaddressele nasive senkundla semhlabanyathi ukuthi iFK Zone yini? iFK Zone silungisa ama-fridge kahle kahle. Mane ema-fridge lesalungisako sisebenza njengama-specialist ngoba ifriji inebungozi ekhansi, that's why sisebenzise ozone ngoba ifriji ibulala ngale ozone leya yethu. Manje ke sikhangela ukuthi sisebenzise lelo gama, sisebenza igama la ozone ukuze ukuthi lo mtondo wethu utoba kahle. Ngiphandle ama-fridge esikhuthaza ukuthi inkundla yethu yasemhlabanyathi inkundla lehle kakhulu. Ingasokoli bethwala ama-fridge yawushona kubomatsapa kumanzini etigebengweni kanti sikhona edude amlungisele leyo fridge yakhe abaqeda umlungisele ifridge yakhe nenkinga ngoba ifridge inenkinga agcina umuntu ayibeka lapha ngaphandle ngoba phela abashayela basakhona ukubamba kodwa imali yahamba. Ngono-ke ulungisela umuntu wendhawo lapha enkundleni yasemhlabanyathi.
Yebo babe Khumalo, siyabonga babe Khumalo, maye umsebenzi wakho siyawubonga umuhle. Babe Khumalo, na ungabeka nje sithombe emqondo kumlaleli ke eve noma ke athi kabantu ukuthi ke babe Khumalo umthola kuphi, utinte ngakuluphi ihlangothi lenkundla emhlambanyathi njengoba nje inkundla eyinkulu kangaka. Laba madiko babe Khumalo bayathi ulapha nje clinic emva kwe-clinic. Ulangemva clinic kazondwako ngena nje yangemva clinic ngena ufika khona lapha esitolo kaMakaza esifaza babe kunamzamo khona enkundla. Uzokuzwa lokhumalo bakuya bathi naku siphela ngelithe ungena ekhaya. Siyabonga babe Khumalo ke ngoba ke usilethela umsebenzi wakhe ke esiveni. Ungenteka kube mina ngikhona ngiletulu ematheni noma ngiselunzi ngiyafuna ke kulungisa ifridge ngiqhumana kanjani ke nababe Khumalo? Inombolo ngiyona lena nje lomshayeli kuyo msakazi. 87616256. Siyabonga ke babe Khumalo ke mhlawumbe nje kube kasithombe emcondo ke kumlaleli ke ekhaya kuthi ke babe Khumalo nakasebenza ifridge mhlawumbe sekangaveta ukuthi timbasha tiye ticale ku noma kudependa ukuthi ubuke umsebenzi ukuthi ulimele kanganani noma kwendela nje ukuthi sive sitewukwati ukuthi babe Khumalo ushiphile nganalihlobo lelikanje. Lapha timbasheni ke kubuya ngokuthi yini ke lokufile embambamba akude kwafanana. Okay babe Khumalo. Ufeni bese siyakhulumisana ke na ukhashana lekuyenteka sike nasekhaya. Bese ke mhlambe imali bombulozi nje kuyangikhalela nga250 ukuthi phela sengihambile ngafika khona. And now like utekelwethu kuba ngwane. Okay, shothi ke na ngabe umuntu lokhashane kube sekuba ne transport fee yokuthi usonzele edudane nalomntu omniketa lelo sito. Yebo. No siyabonga babe Khumalo isikhathi sakho ke siyabonga siyajabula kuthola ke umuntu lo specialize ngema fridge losilungisela ke ema fridge tudane ke wenkundla nemhlambanyathi. Siyabonga kakhulu babe Khumalo, siyathemba ukuthi sive sitakulekelela nawe ke usazama ke kuchubekela phambili nempilo. Besikhohliwe nje sikhohle ukuthi njengoba siyenda ema fridge kanye nema-icon nawo bangahlali ngaphandle size sengoba simahlali ngaphandle sikale ngama-icon nyalo nje ema-icon atawugcineka ko onke emakhaya nyalo. So kufanele ukuthi sizama ukuthi sithole imvume ukuthi sakhe business plan ukuthi sikhona kwenta lokusangabhane noma-ke lokusanhlangano ye-youth lakazondwa ukuthi ngakhona yini kufanele abantu bonke ema-icon emakhaya bese basibhadala ke ngenyanga sobhadala nge-installment ukuze bazokhona ukuthi babe nemali. Umuntu abe ne-icon ngoba phela environment nyalo ukhuluma indaba yokuthi sawukhansela lokuthi uhambe uyothola ngabe ukuthi bajikwa nesihlahla semvelo manje singasebenzisa ama-icon emakhaya. Yebo siyabonga babe Khumalo. Kusho ukuthi AFK Ozone ke ineliphupho lokuthi ngalelinye ilanga ke isebenzise ke insha kunwabiseni ke emakhono ke ukufakeni air conditioner emakhaya. Uma sengitibutela nje ke mine ngoba mhlawumbe nginako ke noma ke kwemotokani nabe lapha ke emotweni kani niyakhona inikhona ukuthi ni silungisele lama aircon akhona khona. Siyawafaka emakhata kwanyalo sisafaka lamakhata nabe sesiphethe emakhata lemoto kodwa-ke nabe sothi njalo seyidinga kukhemikha ngoba imoto tanyalo zitaba inkinga sinabomakhenikha bakulungisele bese kethi nesesikufakela lamakhata emotweni yakho. Siyabonga babe Khumalo, muhle umsebenzi siyanifisela nje ukuthi nichubeke nisebenze kahle liphumelele liphuphuke lenu ke ni iFK Ozone ke nisachubekane kunakekela imvelo. Ngiyeva ke ukuthi iFK iyayibeka phambili ke imvelo. Siyathokota ke ngala emsakatweni sibonga nje isikhathi sakho babe Khumalo ke so ungasho nje amagama ekubonga newekuvalelisa.
ngiyabonga sizweni enkundleni lenhle lenithanda kwakazonzako. Epha nje iphupho lami belilinye ukuthi nangabe bengathola iyouth ngoba ngiyalo nje ngibhizi nekwakha i-business plan. Kodwa le business plan ngifuna ukuthi ibe yenhlangano yeyouth lekhuthele lefuna kusebenza etoba ngiyelo ukugijimisa lomsebenzi okufaka lama-economy lolonke elizwe lakangwane. Sikwazi ukuthi labantu babhadale ngama-installment bangathini ukuthi bawubhadala bo-cash. Siyabonga Baba Khumalo, sikufisele ke liphupho lakho kuphumelela ke Baba Khumalo ke CBFM. Sibonge nje nesikhathi sakho ke emsakatweni. Siyabonga msakazi lomuhle. Siyabonga baba. Phuma Baba Khumalo ke mlaleli lapha ke eBFM nali ke lithuba lakho ke mntu lomusha ke wena lofuna ke ufundzela kulungisa ifridge vele lapha ke kuba Khumalo ke tinombolo ke vele sowutishile moyeni 76216256 76216256 nikijime ke niye lapha ke kuba Khumalo ke nifike nitipote ke ukuthi nitengani lelo ke mlaleli lithuba lakho ke wena mntu lomusha eBFM ke lihlendlela ke leletse ke intuthuko ke enkundleni yasemhlambanyathi iyo ke leyo mlaleli. Sibonga kakhulu ke mlaleli wami ke bekungiloko nje lebesilethele kona CBFM. Eyibona ke iBFM ke yenda ke lobo ke le Sembisa kuletha ke tinsita telive noma ke tenkundla. Bathise phela ukuthi mlaleli ke bekuvulwa ke iParliament ke lapha ke malangenyaneni lesibiya kiwo masinyane nje ke iBFM kuyafuna ke ukuthi sisethe tipam ithole ke buqopho benduna bonke buqopho besikoti betikotida senkundleni nasemhlambanyathi bese ke ithola nenduna na MP. Bathise ke ukuthi MP wasithembisa ukuthi lapha ke mhla ka 24 February lesesikuye njengamanje wasithembisa ke lapha ke umfoka Dlamini ukuthi ke kuyabe kune Thanksgiving lapha ke enkundleni yawufuna ukuthi BFM ithi gijima lapho ke yawubuka ukuthi uma nengothi nangabe ke usemile inemagameni abeka sithembise wona because sewukwathi ke ukuthola lithuba lanaba nabanematalenta la labafuna ke ukwenda ke kujabulisa sive mhlazana sibonga ke lapha enkundleni laba labenda kuhlabela nekugitha nekujayiva nako konke lokungaba khona nje simlalelo kuyawu entertainer ukuthi bomane bathole lithuba bathole indlela yokuqhubekela phambili ke yekuletha ke emakhono abo enkundleni ukuthi babonakale ukuthi bakhona yakuthembisa ke iBFM yabe ikhona lapho mlaleli uma sithola ke igo ahead kulaba sembili kulaba setulu kulaba sesigabeni iBFM yabe vele ikhona ke mlaleli ngelisasasa lelikhulu ke ukukhombisa ke ukuthi iyalekelela enkundleni. Siyabonga kakhulu ke mlaleli wami ke ngaphize ngizame ke mlaleli wami ukuthula donke tinsita ke uNkulunkulu la sita ngato ke ukuthi sigcine silwe nanasi sihlaba sekulahlekelwa tinkomo singundla yasemhlambanyathi ke labo makhelwane bethu lapha bomangqongqo sitawuzama ngayo yonke indlela ukuthi siyabathola ke abantu abadzala labafanele ukuthi ba-address sive ngekuthi sigwema kanjani kulahlekelwa inkomo. Ngiyafisa ngalelinye ilanga kube sengihlale neliphoyisa lapha ke emsakatweni ke lisixwayise ke ngebucala ke lobuhendekako emimangweni.
Lokho-ke naletinye mlaleli siyachubeka nje CBFM sitawuchubeka nje nakanjani sitilethe leto tindzaba kulikhuni kumedima noma tisithathe kusebenza tisilahlekela kulesinye isikhathi kepha nje kaNkulunkulu siyamethemba ukuthi tindvo titawuhamba tigcine nakithi tikahle CBFM. Otherwise mlaleli bengikulethele-ke babe Khumalo lapha-ke we-FK Ozone lothi-ke ulungisa-ke emafriji uthi-ke uma uphashane-ke mhlawumbe-ke usuka lapha-ke lapha eTulu Bombuluzi kuyale Tulu Bolunzi uthi uyawumsita nje ngetransport lenganga 250 wemalangeni ukuthi nje amane agibele etekutofika ke ekhaya akulungisele ifridge umuntu lokahle ke lo wahambela emakhaya akusiye umuntu lo ngaba nebutsotsi mlaleli lona ke singamsebenzisa singundla semhlambanyathi. Siyabonga ke mlaleli leso sikhashanyana losiphesona ke mlaleli sithi inkosi la ikhona khona ikuside ke uNkulunkulu akubukise nawe ke ukuthi nangabe ukukhona lokufuna ukuveta ke esiveni senkundla emhlambanyathi kungaba likhono kungaba into lesitako esiveni isithi sitsinze ke emkhafatweni inombolo yethu ngo76 400 925 siyaseke siya arrange ukuthi singenisana kanjani ke emsakatweni weBFM. Otherwise ngumbonga kadla mina lapha ke evula indlela ezone 2 eceleni kwelibhlona uwela ngathi ubheka imbanga vela lapha ke egroundini ke emavolovolweni eceleni kwaSikanye High School. Nginthanza nonke emakhaya sengiyayivala ngiyaphuma ngithi nginthanza nonke emakhaya. We usually say singaqala ngaloko lokuncane lesinako nisale kahle balaleli.